Kublai Pibaro, Shakatuk Khubor Don Bosco Media Network. Kimat Kibakong San Shillong. Yakendu Menteri Rangbak Konrad Ki Sangma, Yo Menteri Rangbak ke Assam Himanta Biswa, menyakren penbet Yuput Usam Hopeng ke Meghalaya bat Assam. Dawa ki laiseng ban penpai no ka labang nong pelun bat pangam ralyang na Assam sa Meghalaya. Sedang kepadu dispensary ya kajing IT ka COVID-19 bat jing pensyai pai ba. Bat latep buromi uling dok soblei Dominic Sabio Jyrwa na kajing ya silok solution. Tementang ini pais ki Khubor ki bakam benya. Menteri Rangbak ke Meghalaya Konrad Ki Sangma mentah kesingi ulai kendu Menteri Rangbak ke Assam Himanta Biswa Sarma Shillong banyakran penbet Yuput Usam hapedeng ke Meghalaya bat Assam. Kita long Khubor ki leitu bakani ke jingya kendu jong kini arngut ki klik sarkar ke long ban penkret na ke bentak ke waipat ke jingya kren penbet Put penbet Sam ke ban kambnya haba un penlong ha Guwahati Assam hai kini ki shipos ni ki ban wan. As I've been mentioning many times in the past, it's not very simple. So one should not expect or think that we will be able to resolve issues that have been pending for so long in a matter of days. This will require consultation, it will require a lot of homework, it will require us to really meet the people also at the grassroots level, and we also need to look at the current situation of the locations also. So depending totally on history and documentation of the past may not be the best approach altogether. So we are going to obviously look at the factual data, but we need to also look at what other ways we could move forward in able to find a practical solution to the entire problem, which is going to be obviously amicable and acceptable to both sides in nature. And therefore, we will work on each area one by one, and our officials have already started the homework. They will be conducting a number of meetings even before our second meeting, which will take place on the 6th of August in Guwahati. I thank the Honorable Chief Minister of Assam for having invited me for that meeting. And before that meeting, our officials will meet and discuss more details on all these on the factual status of things in the border areas and the areas of differences. And we are very hopeful that we will be able to move forward in a positive manner. I must say that the Honorable Chief Minister of Assam has been very, very keen to find a solution to this issue. I also must say that the Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah ji, also has been very, very keen, and he has been always inquiring from the Honorable Chief Minister of Assam and myself also on how we plan to move forward in this. So there has been an interest both from Assam and Meghalaya as well as from Government of India to find a solution to this. So we are working on this. We are moving ahead in a very positive manner, and as mentioned by Assam Chief Minister, by God's grace, we should be able to move forward in this, and we should be able to find a solution. May not be a solution immediately for Laitili kiseng bhalang bakentup ya Nyautreb Women Welfare and Development Organization na Jantia Border Dispute Redressal Forum but Knam State Youth Wing. Mentak sini kilapan sengaw sa kibor sarkar baka deban penhap no ya kasnong labang nong pelun but pangam ralyang sa Meghalaya wat lada mentak hap hapo ka Karbi Anglong District. Layatu bahaki por bamenchua kini ki artili kisnong ki hap hapo ka jingsen charjong udaloy henry naduk kasnem khat kandai spa San Pupra hadian bakari India kalayo ika jinglai luet ya kini ki artili kisnong lapan hap jubor saka Assam hapo ka North Kachar Hills. Kinong ilam jong kini ki laitili kiseng ki lapan sngo yu Menteri Rangbak ke Meghalaya badia ka sarkar pedeng bai kini ki artili kisnong ki bahap hapo Block 1 deban penpai sa Meghalaya. Usyong kenor jong kini ki laiseng uba chandame sunga ulai itu baka joint survey belak penlong hakasnem kat kendai spa San Pupra kelak menjur ban penpai no ya kita ki Jakasha ka United Khasi and Jaintia Hills. Henry kata ka jing yakut kampat semla urlong haduk mentah. Kani ka sifi bangi la pha mata ka sni ki jing tho ki jing tar kilong kham punya ba saphang ka wei na ka dealership ka lapang nang pulut bar ka reliang iba lajak no
na kamak jo kini ka selapar thei na marba wat ka sarkar Assam ru ka klam kuntup ya kini ka jaka haka Assam ka Meghalaya ru ka klam kuntup kini ka jaka ko bagla batai mentan naduk islam ibal adam naduk ki khatsan spa idi ladon ke jingtho jingtar ki baklan ki bakro sai kedar ba kini ke jaka ka bah apa blok 1 ki dei ki dekhot met jong ka jela ka jong ka Meghalaya but kadon ka ji kini ya kini ka jaka na kapor but hadin ba ka sarkar India ka yo ya ka jinglai lut na ka kti jong ki pareng ladon ka jing survey jong ki minister ha tu kapor ya kini ka jaka ka ban ha ka ban kuntup ya ka kasi jantia autonomous district council ini ha ka tu kapor ki minister ki bala leg ban survey ya uni port usam kila pengat no ya kini ka Deloitte juga lapang nang pulut ban ka pangam raliang sya ka not kacar karbi district council naduk ni kasnihi sibun ki jinto jingtar la penpoi sya kami jong ka sarkar Assam hotu kapor ban sya ka sarkar pedengru nomor ya kani ka jing pengat jubor ya kani ka jaka siapa ka not kacar an karbi district council babang ikut minta karbi anglong talong bean klaim dak kunjok ti ni ginong song snong jong ko han but hadlor kini ki jing tho jingtar nakaliang jong ka sarkar jela jo ka Assam to pogla bu do ka survey committee bat na batha ya UCM jo ka khasi jantia autonomous district council but UCM jo ka not kachar an karbi health council ban bunwan ra dak survey bat ban sim ya garai bat kani ka survey la dak sim ya garai baya ki jaka kini boro on pen pai no sepo ka khasi jantia autonomous district council herin ya kani ka rai hadu menta menne klem pat pentrikam bang ni sutu sai kedar lembaga jingtok jingtar kimam boro ki ba don ba kani ka ditang kajing bom don kata kamon ke bajuat kamon ke basisha kamon ke baskem na kilang ki bor sarkar ba kin simno ikini ki jaka ki di hok di jongi na taka daw na kilang ka jongi ngi la tho ya kani ka sting la batai ki ka detail story sya Amit Shah Union Home Minister jongi ban position is buat Shillong asai wala ngimla bani kendo andai lembaga ni sting la tho ben ya borok ki jingja jong kani ka jaka bang ila kerpan ban pen urlong no ya kene karai jong ko survey ka bala long nado khat khandai spa san khuniong ban pen poi no ya kini ki jaka baro sha po upur usam jong ka Meghalaya kadai tang katai kam don chu ai ruban le Kapadu State Dispensary kabahab hapo ka Amlarem Civil Subdivision West Janta Hills hinne kasi kelas dang ya kajing IT ka COVID-19 kumjuru kajing penchai patba halor kajing don kam banchim tika na kabenta benda yaladi kumjuru ya kaying kasem ya kini kajing IT ka bat jing penchai patba kelas dang nasionong padu haki artili ki jaka kata hapadu ba bat hapadu mausku baladon benta nadu SDO ka Amlarem Civil Subdivision u Abilash Baranwal J. Shilla Magistrate Amlarem Civil Subdivision, Head Potmi, MDC Kathan, Dr. A. Khongla, Medical Officer in Charge Padu State Dispensary, Nalor ki nongelam shnong, nongelam seng bhalang ki patba bat kiwe. Habakran lamprang Dr. A. Khongla ulaong, bakane ketika kaya rab ban penbuo ni kita ki shipa yada antibodies hapo kasnam ubreo. Batlada jaba ya bed yuniu jing pangru kan penduna ya kajing shitam, nalor ba umdan kam than ban ki hospital da ka basha suma de ki kor ki bor barem dor. Hakaba ula ay nuksaru, ba iwe nong shnong iya bed jing pang tangba nakadaw ba ila pendep IT ka baro arsien kumta ila hap shudi dawai tang hayeng. Dr. Khongla ule turu bakumbalong menta hapadu ba kiba ai tika ki don tang laipo na kashispa kat ba hapadu mausku tang arpu kendai na kashispa bang lek sa ki hospital bang sya smar ha ki ICU ne rak ki tiar ki ventilator ne bandang pendat kam ya ki oksigen kala don ka kes hapo snong jampi barang mentar aktif kes babadon ha ka high risk kategori badon ke jingpang sini jingpang BP batalong
obese dari bakam kia kamat bat kalong very high risk ban yo ya ke jingpang ke bak jur na ni COVID-19 hendai ke bas nok tenat kalong ba ini i positif aktif kes hapo senang padu ba ide bala pendep ya ke second dose jong vaksin bat ngila boe i bandi dawai tang hayeng amdan kam hiru bandek hospital gajing bot ba hoi ladap ayam ditika kam dei bangi myok syo ya ka COVID-19 kala ban yo aingi ha kanu kanu kapor namar bangi la ban yo i yo nu knyang jingpang nang no wan lani lagi kemak jongi rei yau ni COVID-19 laju test yu dak tiar kitar kiba lese kiba long high five ni ha ki po kita ki bapat ayo vaksin ha ka senong katha jongi ngin salong biang kumjo namar gajing kuat tikia mentah kam long syu kata bagi ong ka individual lane ka jonga si marwe namar lada upara mar tu jonga umlong bakwat bakia kata yang a hiru kata kadau ni penslur lane ni ketu ya ki ba baki nom setting ban artatien ban ai ni vaksin nang bangin yo ya ta ka herd immunity nang bang inyo yang tak jingya da kalbum ha snong thau jongi ba ne knyang virus unam yo lat chu ban rung ha snong jongi ban pentang la ne pensitom yang inong snong si jongi ki jingta la ne kita ki side effect la ne kita ki ong ki adverse event ki long very mal duna ba kumbang i ha ki kena ki long kena ni ai injak ki shit met nangta ki pang asni sisngi arsni kumtaro ni expect lani ya olpa hiro ya ki baladap ainjak bakila mampang sisngi arsni lani ki tolak tang katahi amdan syu e gwe ki bala la ban yo lani kita jingta ba khancur lani vaksin namar wat hakini ki thai jong ni ila don ki baladap ai bat amdan kuwairo lani wairo uban ong ba lakta jor ne vaksin sa kuwairo kapuan namar ki ek jing mentoy lani ek bang ila banjua jing mentoy ladang interest tom lani ding syak sitom no pay no gain USDO ke Civil Subdivision Abhilash Baranwalu laong ngiem ha ka imlang salang bahap tre ban kta habia kenduk ki bahieng hasem ki paralok na kata-kadau don kam ban shimtika khnang ban khanglat na ka jingpo runu khnyang jingpang batla ban penphai biang ka jing More than 100 crore people across the world have taken these vaccines. Hagi digin ru benai berdep ke cispa klur mut ki bru berdep yo yo niutika. Uje Shilla magistrate ka amlarem haba ukran kentu kempami ki pat ba ban mich khmat na ka benta ban shimtika ulaong bakum ki breu bashania akarap karyang batre na khti haktien lada kensting lese en sedon ki bahi yang hasem ban sapoi hospital na kajing syakta bat kani kan sakta ru ya kajing lut jing sep Haduk cispa katnya tu digi kies yo I setai sepo setan bakur setan song pedeng. Ade ni teh hieronu suki te iwro de siao chingan bahai tu por all let's say katu dukut ke i por subdivision. Jangan bahai oni katu jan dekut ki po subdivision. Tan hadien ci le sotia de ku biang ki em gui gesni wa po yado sos pa tali ki kes. Kini para penio ki wa uni kiang covid cibet de ku cibet de hero cibet de ku. Em jingkut the yoi le cikiwi ki jela mapo ka ri yong I cibet de hier cibet de kui asti yong I emi por poi aspa em por poi lespa kani de poi yang san spa na yu ong I pi wa dawan biangu kani woro di iklam ni kita ke third wave em go iklam ong di second fourth wave na dawan go Kemudian hingga lat wale percaya wow yadai lade wong cha dei wanu sekatan wa dong ito dewa cim bentai do ya ketika
Dua ni ketika kan hi go yada i perlu itu i cingkia i wan cinong yopi open siang tu yopi siang ha wan cekmat ketika. Ojing lai tu yang kalian di cinong di udah pola. Bonsen ong di baru. Kamu lu jaga sah hawa na ong di positif tamu ngacak kia ya saya. Ngam kita kecil dengan. Ngam di indah ngam kesundung. Dia ilai hak cong semua. Ilai ni positif lah. Ini kalian yang di office di doktor julai jo pensiatu iki ong pet kong di ba. Ten hoyok piga ni kejut ni bahak gamet yang pido oklan. Kita kicin pau di wat kedaman positif pila. Tamu madu tok wa pi ye piga pun kelen hapo yung pi hapo chnong yung pi hagi umlang salang. UMDC katanya ba het potmi ubala pendap ru ya kapali ba ajung uwi ka jing aitika hne kasngi hapadu ba ulaong kum kinong shnong kidai bandon ka jingket klit ningkong na ka bentala di shimat bat ka yeng kasem 19 kabala penwik pentut ya ka yo kot ya ka khayi ka pateng bat ya ka jingim jongi hi baro ta sa si sen nga khot kepat ni pi kinong shnong ba phin ya simbentalang hakaban ya aitika Namar kumbangi yo iya hagi ni kisni ki bamenta habaki hatsapo Europe hagi Euro apeo athuai iyo i baki brio nang tei na po Europe kelayo banyale pekai sepo madan klem dadeng mas kumbau doktor adang yai tika baro 4% lani atam 10% ngatharai yelala banya yak lailot kumba meswa lem don kam siu kimas eskem baladangi hi kinososnong ya tika lut baro kumba wes diu ladang ya tika baro ki jingane blei jiyalum lang jenai lat ni kumba ka julong menta kumba ka julong meswa tenabar kata ngakot fi sasi sinpat kum kinong snong ba pinsim ke dalade yalade bat dalade yalade khnang ba yin like na kan dikji sakte sakum kaba uni covid-19 ula penstom yangi hak nad hagini isni ipor ke balade Kaseng kinong hai bari hapo ka Dauki Land Custom batip kum ka Foreign Trade Chamber of Commerce Meghalaya hadin ka jinglit kendu bat ulakmen rumboi Menteri ka Khubor Jylla hinen kasngi ban kerpat ban penkioi ki jingdon kali na ka benta ban shalan marsha kari Bangladesh hine pat kasngi kila libu jingkerpat sahu SDO ka Amlarem Subdivision West Janta Hills u Abhilash Baranwal IAS Kajinglit kerpat jongki ban penkioi ka jingdon ki kali kamai kumbalong mentala pelai tang ars pa san phutili ki kali ha ka shisngi bana padeng hendrius pa ngot ka jingdon ki exporter ki layetho batang kat no ngot ki bayo kamai bon hi ki badu ki etho bana kalyang USDO ulakular ban shimkhya da ka baun sapet ya ka jinglong jingman ka parthai President ke Foreign Trade Chamber of Commerce Meghalaya Richard Poyong uong ladapet kitu ki badon mining tang ka bahak jongki ki don hadu arpo laipo lane saupo kali but halor kane bon hi upat ba ubam yop ban pha mar sho sha bangla kat kum ka jingya kot ling ba ka letter of credit LCs but ki kin hun parties ki ban Bangladesh hakini ki por bakhang da mulai tho badon ki batre kam ya ka letter of credit don pade ki la sakut no kumta kabu jing haka jing dei parlok jok ka khai pateng jongki bat ka kunhuan ka Bangladesh nakaliang secretary ka Foreign Trade Chamber of Commerce Meghalaya ba Daniel Kongsit ulaong bakani ka jing pelaj batang ars pa san phutili ki kali kalapan katha khli hayeng hasem hasnong athau bat penya shrut ru para nong khai namar don ki bayo don pat ki bamyo ula banrap ru bakumba ka sarkar kala le bhai upat ba haki babun ki liang nadu MLA kathanyu SDO kumta ki kerpat bakanang penbha shu hakurkom banyo bentalang lem kumta kanang pensniu shu ka jinglong jingman ka khai pateng ta ka jingi shrut para nong khai tanang kaling jungi kum ka Foreign Chamber of Commerce Meghalaya ka badai ka seng jungi na khai apa ka Dauki Land Custom nilawan menyekendu yau SDO civil Almarhum Sar Abhilash hang dengan jing kenduk jungi ngelabu ya ka city jing kerpat na banta ban
penkiu ikan nambar kali. Haga jingi keren jungi batu ngi suntuk ba udon kamon ban penkiu. Batu la ong jingi ba un sepej apa ni kita yo. Ban sepej tu ya ke jilong juman jong ka kot ka khia bene ka COVID-19. Tapi dia bat ka jingi kenduk jingi bat yo lokal me menen sengi. Nagleng junguru la ong ba unsa lek keluar kat balak ban penkiu ya ke nambar kali. Bat unsa ya kan penbej bat ka health department. Hari day bat COVID-19 apa ka amlar solution. Tengah kuat ban dikena ba mentah sengi ngala phone ya ka health department doktor in charge jong ka amlar solution badan hang ni. Kila ayang jumpa ba berok ka active case, positive case jong gi ba yo COVID apa ka ka hanjungi waljantia kidon new prangut. Kalau raya nujur bat kiper baladep ni kiper baladep kidon saus patam. Tengi ba ka jinglang juga kot ka kia COVID-19 lahir apa kena ka han ngejungi kumbau lokal Malay wong unsa ka kong santam gede kot ka kia un saya ken bat ki doktor bat ka health department mansuto ya ka jingkiu jing hel jung nek ning pang. Tengi sko ba amdan problem syu nomor ba Uwei naki reunion jong ka jingi selok solutions of Don Bosco uling do so oblay Dominic Savio Jyrwa yo bula klan ohnen kesngi la tep pendon buromi u minta kesngi halum jing tep jong ka balang Catholic halaim kra hadian bala pendep ka duai ka pirat bat ka kenia ka kriya mas bakun kendiat pangi Father Dominic Savio Jyrwa la kai Father Dominic Savio Jyrwa ha ka shitarik u yayong kat kendai spa prapusan ha umulong Jante Hills Meghalaya ide ikon jung iba Moresli lalu bat kongkresen tia Jyrwa bam kuai hadua rublei. Kia don nyongut Shipara bat Father Dominic ide ibasan na baro Shipara. Ilashim jing smai ningkong banlong reuniam haka arpu sau tarik ujemang arhajar henriu. La kentang ling doi haka arpu tarik unok pra arhajar katsau ha parish nongpo. Ila trai ha kabri so awan utrai kumu assistant parish priest ha Don Bosco Shrine Sora nadu usnam arhajar khatsan hadu arhajar khatnrio. La panu isha Savio Generate kumu administrator nadu arhajar khatnrio hadu arhajar arpo. Minchim snem la pai isha Latkor kumu assistant parish priest ha St. Joseph Parish Latkor. Mentau snem la pai isha Bosco Penar ban shimti kumu manager but administrator jongka Bosco Penar Technical School Jawai. Ila poisha Bosco Penar haka lai tarik mentau benai naitung hadin ka jing shitom ba shipor ila test positive hika klam COVID-19. La rai isha Nazareth hadin baka jing shitom kala banjur iklem la ashuban kikli but lit pai no shala unong sharai haka por pra saupusan janmir jongka arpo artarik unaitung arhajar arpoe. La pendep ka jingle niam khadui i ringkat ka jingbut perking kendon ya dana ka klam na ka mas bekut bala pen menta do ling do so blai Father Zosiama Vice Provincial haringkat ka jingedon lang i Father James Tirnyang Economer ka Shillong Province Father Saji Stephen Rector ka Don Bosco Technical School Shillong Badaki di Khubor ngila po bekut tak ada bengni syambiang kubli shibun